Manazaretha ke ngiyocela ngiyazwezulu ukuthi akuphilise nje alivikele ezitheni zakhe. Okufanele wazi ngiyazwezulu wena uNkulunkulu awuyena umuntu. Kodwa umuntu uma engabazi uyothi nje wena umuntu kodwa kumina mthetheleni impotho. Mina uNkulunkulu umqobo. Angingabazi njengokuba njengoba ngigucela lapha ngoba wakwazi ukuyiveza kumina ukuthi uNkulunkulu. Amen. Manazaretha unyazwezulu lasho isimanga lathi kumina sengitshenile konke ngibhekene nalo lathi unyazi ufuna uNkulunkulu akwenzeleni. Ngathi mina Nkosi yamakhosi uma ngasukula isentence nje nami ngizwele lathi unyazwezulu cha ngathi awubaba wathi cha manje okusho ukuthi usafuna ngibe ngiqhubeka ngabe ngodonsa iminyaka enejele. Unyazwezulu avele lathi 10 years ngaphinde ngakubuza mina unyazwezulu ngathi unyazwezulu kodwa ngizwe kahle ukuthi mina ngidonsa iminyaka emingaki. Lathi unyazi 8 years angingiza Manazaretha ngibona ngilapha nje Inkosi yamakhosi lehlele esihlalweni iwungqoma Nazaretha noma ningayihlukumeza niyenzeni kodwa uNkulunkulu wethu thina abantu abamnyama. Amen. Ngizothatha nje ingoma ihlabelele 174 uphakama ke mina ngiyafunda neBhayibheli ningixolele makhosi khona kade ngishumayela khona abantu kade bengamazi uShembe kade bethanda uShembe kamoya ngcono nina thina uShembe thina besazi uShembe kamoya ejele thina besimthanda unyazi thina sejele cela ningivele incwadi kaGenesis ngoba sikhuluma ngothi ngofanele sifakazise ukuthi sihlangene ngenkinto angidanda uThixo lenkosazana incwadi kaGenesis 9 verse 12 uthi ngelinye ilanga uThixo uma esebhubhisile izwe uthi kodwa ngiyokwenza isivumelwano. Cela ukufundele baba ithi lenkosana ikifunde uncube cela ngifundele baba nipike nje umbhobho ngoba lana sizokhuluma indaba enkulu ngoba sizokhuluma ngendaba enkulu. Funda baba Oh
mina ngilinde kangokuya ngiyithuna mina kodwa uyazi lezulu langilanda funda baba wathi uThixo lokhu kuyisibonakaliso wathi lona kuyisibonakaliso isivumelwano njalo sihleli ngendaba enkulu uThixo lenkosazana oba isivumelwano luthunyazwe ngowindoda enothando uma sikhuluma nge-revelation sikhuluma ngophawu elingemibala elikhombisayo elisuthando ngoba uthando nalo enwele hamba baba engisimisayo phakathi kwami uThixo uNowa uthileza namhlanje isivumelwano engisenzayo phakathi kwami nathi sisibonile ngelinye ilanga siyabafana kuleli khaya wathi mamulapha ekhoneni ehamba umfundisi umadala laduma izulu lathi nqinqinqinqinqinqi sabona isibanganiso sabona uThixo lenkosazana lizombatha ubaba uThixo sathi sigodwa sibele emakhaya sabe sesibatika ngokuThixo lenkosazana awuphi wena hamba nayo baba nezinto zonke ezizwayo ezinani nezinto zonke ezikhona phambi kwethuzi lomhlaba kuze kube ezizukulwaneni zonke kuze kube sezizukulwaneni hamba nayo baba ngiyakumisa uthingo lwami uthi ngiyakumisa ngiyakhumbula uThixo selungena sesihlele esihlalweni langena liqotho sokunjena namhlanje langena phuma laphana endlini eyanga ezulu liqothoze lihamba kancane abantu sangabaza namhlanje ungakabazi kuba singamakhosi vuma Kristo yami sasikhona singabafana sagijima ithempele ubaba uThixo lenkosazana lihamba phambi komzimba wayise ngapha wathandaza umfundisi sangamkhonza isibongo sakhe kodwa umfundisi umadala wathandaza lapha lapho wapheliswa khona ukuthi inyanga yezulu esiyanga sodwa isiyelo uThixo lenkosazana Nazaretha qhubeka baba lube isibonakaliso sesivumelwano phakathi kwami phakathi kwethu neswe uzothi nca ngizisa ifu phezu kwenu uthingo luzabonakala efwini uThixo ubungaboni lelo Thixo malihamba efweni uthi sihamba noJehova uThixo okhona phakathi kwethu ngiyabonga baba uhlale kancane lapho phansi